Hello, Esquitimers. Good morning. Bon dia, Esquitimers. Nou dia, segueix nevant, menys, que no sé si podria tornar cap a casa. I avui, dia d'esquí de muntanya. Ara està de moda l'esquimo. Today, it's still snowing, but it looks maybe sun will come out in a brief period of time. And today we change. Today we're going to do some ski mountaineering. Skimo, as now it's fashionably call it, and now I'm putting les pells de foca als esquís. Feia com a 5 o 6 anys que no ho feia, o més. Bueno, estem esperant aquí que en Carlos ha anat a jugar als esquís, que en Dani arribi, i avui tenim la visita del meu gran amic Joan Parés, andorrano. Today we have a very good visit from my good friend Joan. Oh, sun is coming. I like sun. Oh, see you later. Esquitimers, gran Valira Mountain Guide. El nivell del meu pare, que no he esquiat mai. I Joan Parés. Ara. Friends from the university. URV Generation. URV, Universitat Rovira i Virgili. I Sant Julià de Lòria, Valls. Des del 1999, since 1999. Amazing, you think about us. Very, very young. 20 years ago, going out partying, 20 anys enrere, sortint de festa. Però bé, aquí. Anem a fer una mica de randoner. Trail.cat. Aquí. Concepte random. N'hi ha més d'un. Aquí, els inicis de l'esquimo. Ah! Pam! Pam, pam. Puja una mica, això. Què, ens plantegem la autoguto, Zermatt Cervino, 2 mesos de preparació. Ara, tio. Joder, vaya palmada. No, ja guapo això, Però flipes, Tio, estic suant la gota, Mira. I'm sweating so much, fucking hell. This is a bit hard. They're enjoying themselves. But I'm... Cat English, Joan. Cat English, Dani, què tal avui? Bé, no? Super. Joan, tu que ets el guia de muntanya, Mountain Guide, Joan Parés, tio. The snow is very good, yes? Very good. Very good. You parles le français, mon ami? C'est bon. Carlos, què tal l'estreno? Primer dia, molt bé. Carlos is a Eskimo beginner. And he's doing very well. Not like me. I'm sweating and I'm exhausted already. Well, keep on pushing. Whoa! Estàs gravant, Estem gravant aquí la tècnica depurada de lliscament del patinador per excel·lència de Valls, Bueno, tu, cosita guapa. Molt bé. Carlos, què? Molt bé, molt guapo. Bateig, de moment estem portant bastant bé. Sí. I bastant digne. Molt bonic. Aquí portem els guies de muntanya i nosaltres anem al pelotón de les torpes. Però bé, que no per això pitjors, Chino-chano non-stop. We are here in the back, enjoying the trip. Look, very cool views. We have our mountain guides in front of us. But Carlos and me are here behind the peloton, arrière du peloton, but we are enjoying so much. Yes, Carlos? Yeah. How do you feel today about Eskimo? Yes, very nice. Very excited? Yeah. Yes, you're psyched? I love English. Carlos English. Yes, I understand, but don't speak. Well, it's a matter of practice. Yes. It's a matter of practice. And let's go. I'm listening. We have our last push and then down. Mola l'inglés del Carlos. Yo sí, yo lo entiendo todo, pero... Pero hablarlo como Pero que... hablarlo como que... Ya hablará Papá Noel. Me faltan 2 cubatas. Hasta hablar... Pots parlar anglès, però quan amb els cubates ja comences a parlar com Carolina Herrera, ja miau, Ya. déjalo. Bueno, Porque pues luego 2 birras. En vez luego de hablas 2 cubatas, ya. 2 birras. Hablas croato ja. Por cierto, Óscar, ¿has traído las birras o no? Sí, tio, estan a la vera. Ay, así Però me aquí gusta. és curiós, It's better to have the beers outside the van than inside. Estan més calentes a dins de la nevera que fora a la... ¿Afuera de la nevera?
No, està més calentes dins la nevera sí. que fora. Això és l'altitud. Sí, l'altitud, sí, clar. Mal d'alçada, Aquests dies dormint a 2100, Training camp guapo. We are doing a very good training camp. In altitude. Altitude training camp. Sleeping at 2,100 meters of elevation. I will be a rubble beast. Boo! Van començar aquí. Va començar aquí. Montmelús. Dani, GMC, Gran Valira Mountain Gaze. Imagina't que soc aquell que m'ha deixat la botella oberta. Si ho sortiràs, Joan diu que té una fi. Finish! We are on the top! Montmelús, 2,400 meters of altitude. We have done it. Carlos did it very well on the technical part. Som màquines, tio, hem arribat dalt. Perfecte. Dec tenir mocs i tot aquí. Un cafè, no? Però sí, cafetó, Cafè important, Cafè i cigarro. Una canyeta, I... Oh! No sé, ja lo veo. A Piolet anem a veure la Cristina. A la terrassa aquí de Piolet, una canyeta... Fàcil, A mi no em sentiràs dir que no una birra. Well, we have done it very well, so now time for a coffee or a beer. We'll see. Hey, people, we are very happy. Carlos, you are happy? Yes. Me too. Me more. Danny, thank you for the guiding us. Joan, our mountain guide. Pixaner. Yes. You are welcome to my playground, man. Yes. We are in Danny's house. So, estem aquí a casa del Dani. Dani és el capo. És el capo de Gran Valira, tio. No, la gent, hi ha molta gent que no ho sap, però cuidadín, El hombre de negro, tio. Ahir pensa que passaven per tot arreu, a tot el remuntador i això, pum, es quadraven els treballadors de Carlos, tu vas veure, Es quadrava tothom i tothom ens deia bon dia. Mira que quan vas sol no et saluda ningú, però tothom, everybody, because that is it's a big capo in Gran Valira. A lot of people, the people who were on the transport lines, standed up and says hello to us because he's a very important people here in Gran Valira. And it was very funny. When you go alone, nobody shouts at you, but we'll see. Now we take out the pells de foca and we're going down. Fitimers, estem aquí amb la Cristina, la jefa suprema, Si voleu alguna solució, ella. Mireu quin lloc més guai ens tenim aquí preparats. Violeta, el millor lloc de l'estació. Sí, s'ha de dir. I res, m'estan dient que el cafè amb llet d'avena, no. Que no mola. Home, no, tu no veus quin color té això? Que si és que estan al lavabo directe. I like coffee, but milk doesn't work for me, so I have coffee olé with avena. But here we are in the Violet restaurant with Cristina and enjoying so much. Pues bueno, ja tenim quasi acabat això. Eskimo Day, aquí, a les instal·lacions de Gran Valira. Moltes gràcies pel suport i les facilitats que ens han donat. Aquí, just al davant del despatx del Dani. Veieu aquest balcó d'aquí? El capo, Ja us deia jo que era el capo. Ai, no, aquest és el Joan. Dani, on estàs? Que no surt... Ah, aquí. Tu. Em sembla que donarem per finiquitat el vídeo. Here, after a couple of days of amazing skimo in Gran Valira. Thank you for the facilities. Thank you, Dani, for your hospitality. Joan, for giving us the guidelines. Carlos, for your company. Ingrid, smile. Res, familia. If you have liked the video, subscribe to my channel. Click on the below. I, sobretot, doneu-li la campaneta. I, família, què diem sempre? 1, 2, 3... ¡Bam! Vale. Aquí, Què, Òscar? La calçotada no, No arribes. Husky Adventures. Hem de hater aquí gravant-me perquè no s'encén el cotxe. No s'encén el cotxe, My car doesn't work. Trata d'arrencar-lo, per Dios! Carlos! Truco del mandruco per intentar escalfar la sortida del gasoil, que pot ser que s'hagi congelat. No es cremarà la furgoneta, o sí, bueno, potser sortim a la tele andorrana, però bueno, l'expectació és molt alta. Ja ho sentirem a dir. We are heating the gasoil, so let's see if
can arrive to the motor, so we can go back home. The aquí was freaking outside!